Kinoi lam snong na ki katu kat ne ki snong ki bahap akarat nong kendri himak hairem kila penpau bana ka jing bamban sesu kila hap ban yeng ban yalap election persa yau kurtong ke People's Democratic Front ubak Gavin Emil Lim uban ya ai reng ban sajit biang kumu MLA ke sora hak election ke banlo ka arpnyo trek mentau benai. Hak jing yalang bala khot penlong da ka United Democratic Party nong kendri circle Hamadan Lingdo ban yalap election da ka bentau kurtong ke parti ubak Tito Sterwal Khan mana ka khat lai trik rumpang arjar pulai kini kinoi lam snong kila keno bahag jinglong MLA ubak Gavin nadu usnam arjar khat pra kim shamlayo I yaki kampen roy ha katika than nalor kini kinoi lam snong kibla ai jingkran ha kani jing yalam gi kentop ru yo ba rengkat lendam UMDC ke UDP na light kro langkedam constituency ubak walambok khongwer urang ba snong kedong yo mauyong ilaka light lengkon kinong kit kam ke circle lam kinong kirsan ubak Gavin kibla pet no banwan ai jing kirsan no ya ke UDP lamba jong ne no yalam jungi ubadon ta bopel kre kadaka parti ulah urang ba ni ta ubala I ba ke jinglong urang ba jangu ubala biang ni kalan jelenti berperkat perdani dia ke imlang salang jadi upai ba umde ukrong pena ne ubreu ubala biang kapol derta bola biang ka mainan ba ka biang bensim ni ka mainan ba wa ada kalian ke sensya Kibriyo mentang ai ke election kisum tamasa diklet ia ke jing ke bagilangan nimla aban klet ya MLA hakapor bagawan kibriyo kaan hakapor bapiyo hadim san banai la piyo lain kot hanong kendri wan kibriyo kaan si tayo shwa ban piyo pen kenti jakot yang nombor lah ben yalam syadu syapunuslah punya kecat nadu punuslah syadu nong kendri habalik bala beli syak pen kenti jakot habalik beli snowlem syakiyeng basem bahiyeng basem kibapang bastom be upulet Sabaton kiba yap don kilong yeng kiba sosi bejar ba sosi be upulet hakasni pliyo bikema pai ba asni pliyo wemeli arsne muja dafon juri shimpon chadalhi shaying shamolai pli kayo lain kot wan di pulet pak khang gitu kan banyak kali anak haja ubalik ingat beliau ruar haja ubalik pension dawai ruar haja ubawan yo ruar haja henry wemeli udon harus gi polan kot namar bayap kakmi no yalam jugu udon wemeli salat wong kumno wemeli dalam di pai la sakni sapi la safain ke pisah aja ong wemeli balawan kibriu ka ai te phi bat phi dei we phim dei nong thwan ni chi di pai ba phi bat dei nong thwan dang he ota pulit di wemeli nasgo menong bau yo minister nak berarti PDF ubadairu minister agriculture ngadang muat unsale bhai gi nong rep sengi sene nomor bau neru dei nak parti PDF hendrai leng let hendrai pas family keren bagi business kaba mau nyok trei ngasngau don gi bri long bakanek surok panai to meli ngasngau bonong na trip bakanek surok kadai na po central scheme kaba mau uli udai to membela jung modi udai nombela jung central department uban sene wan yalam dagi nong boy wan yalam dagi west nantai ban bela kaba ki jongi pada ki hapni bela sabar sari nong boy nasawan sene dagi long keme babli kepada ngin khon ukba lit bela sanong boy namar baliu bawen melia wan tre kamhi wan ra nong bela banaba ndai menta igu mengklep upai ba wemreye kini uang bala de ngacok kipaita coka sora konstruksi nanya trailang rengkat bat kirang wa sno
anak liamat ya kakam nadu arjar kat kendai baru MLA kami ulah cok ngalapo ya kau wake up application ngatalay bang nongkari pelon ulayoi kaskuram kepada yang teh mau kendring ngong baru berkat jembo aplikasi cuma direct kalai baru rombas nong madan football bau bom reksu bom neutral kembali mah Henry mana terus ni ada orang rombas nong madan football ia ketika perkesan kabeng lebu bunyi kalung tang kakot tangkale kadai kakok kaban lek dan pengkut yo MLA hapo Thailand larung dai kum kata ngat hai kala olong samsem lalam lem ta kale wa olong henai kam numolong dalele ruwe lai tale lai thai ko ban sa nam the kumlo ban ong ki media ba ban kren hang tu wo kuno ba ka sora konsensi kipat ba joko sora konsensi mano badai ba pulang ngasa malu bandai ba pulang bantam ke bin dan su ngau bantam ke bin dan su lada kasya ban kem ai ban kem ku ngene apa ya ban pilot nah ban pilot ladu no ban kem haruan tebalai mangayang ngene Pampang ke Jikarsan, tapi kung kipay pa, nagsong-song yung kanag-area, ay maragawin. Balay, kadang-kadaw. Kadaw-kadaw ma, haus na marchar katpura, ngakan ma biyang-biyang. Nakaliyang yung MLA barim yung iwan ako snong. Yung kurang ma, nagasnong nagakomunisnong man nagipay-pa ng song-song baro aylan yang amantara sisen bangansok aylan bangansok bat lanangansok kadevelopment kiskim mafer habiday bat kitong gisnat song-kasnong ibaro gaway kanday lang ba chong nagakomunisnong bat chong rang masnong Handai, kumalong manta, kalong mar Hongkong. Haot, kadang ngasong kajungi kadang kami kajiran kami kapapero be. Handai kumalong MLA manta kamut, ubahay kajiran toy, kata kajiran kam na matay kinong uhay lang ma kilidar kajungi. Paday yun na yung pala, bangawro bagwa manpat, yakin mang salang, yakasong na tao ibaro gaway. Na pergi kan dia baru ngai tangi padang la hakamon jonga teh ngaru apun bor lang epi hakamon jonga pini kersani bat tos to pai su dia male beladak mentah ngadan kata baik mo to snap dakade ya bat dakala ya bre hamne warta kapra kerkomai election jeni kan dia jeni yuan bakum sa Iwan election iwan baik dah kapusna manu apa tau? Hato kanuksa so ini yang malay beladak jangi kikmik pa kun sama kalau ngapa nang ada ibaduk subuh ada mulai kun banang besar belapian kekerdan belapian kejemut berkat bantai election man kami kemni kelam kapusna wah kani kanuksa kapusneu kabayalam sa kecil sendiri nomor boleh kalau kau mau elak cuy ni kawan baik iwan dah kecil iwan dah besar dah buat macam besar belum dikmat upaya saya kepekran ha assembly buat bolong kom umam minister kacingnya kalau channel kalau jangi kasora kontensi kalang bencit ya kino demi kmat lah dengan cit ya kino dikmat kubum ya saya hang tempo assembly teng kat kipriu ki beladang masta kau ikut ke jaka kidang ya keren ki itu kena yang bila mian mapi ya kebencok bukti WMRI upum ya saya pemikiran hak assembly ada kata kanong rim jengi pai ba ngi mentah po nongeri ini kumbang iya dan mentah kum ki bukan coy na kanong ka partiru ben ya terlang hak
kena ka parti UDP ba ngenyo ben pencok ya ibati na ka parti UDP da ka badan burung apa sih kan rally mo te ibati dos ru ibaran hane angri kandidat cumi mai ru ila kelas kan hak sedang berada apa asa ka pramo kan na ka rally te uri mentar kan na ka rally dan ni kata kecing rally kadai kecing jongki misteri kenyo jumai pilot berkoi ngai sang ada mapi bidan bisa banwai kali kema semua banwai kali si terus pak ni uspak teli barung ya lik sora atak sini asih pil pada yang lah aku mungkin kicup kedua jam kema semua ada bidan kibat senti ban sepembe dari barban pendikiat simit tu ya uban kapelok saya beli lang sora lah kajingele amata kam lesu ban pedi kabor kanu midon kabor rejele amata dai daga jabi namar ak perkhat jong berang sadien kadai kata bagi perkhat hakane kejuk memeta kalau mic is right kabor kadai hok kadai kejuk perkhat jong kiri sadien kiri usai menta kikren da kumoi right is mic kapahok kadai kabor mendai kapor mendai mi uwe klanas nong utem sang ukuroi prio surok barokhat ye khangin kiting lut tangdan uwe kunda nas nong kiting lut nut pengkri tie nama kata kejuk bersija kadung tapi kata mic is right rei mental file komta tetang penarin ru unut pan challenge kakan hai prio ru kanut pan singet jensen koi pikirin bedak tien non su kata kecing sia jong kacing bi jong kacing dum apa sai kala kalau engkau buka dan kamu ada kata bangin perkat semai atau kamu perkat perlanjungi ba kacing ele election ai ini kipor ibu mata nilai apa yang standar jongno agar mau ke election sini kanjungi kipor mensua kalau baik ke bajarja apa standar long sikiri semi satai pi akaran election kimcu akaran jelek la kale kiawan la kawan dari kesebut jelek unju don kam kata so shit kata kale kumbale akan ekor pemerintah aga balo pendrung haman la UEP nasional da kata ga yo ai ba pi bin sukwi ai ba kata ga jing ai ga tu pi ga penwe no ya ga jing ai tu pi ba ni la saram no hawa ja kapra ekemau go kino sosno wat kwi ya ka ai ko yo ai nomor ga ai kan begitu ya ai kan penunggi kan cuma cepat pi maka ya ai kan dalam matla ya to kom tikam te jauh pi hande ngi pai tma ya no mai lam uban ke ban ba ya sno ka thao ya ne ka than ba kon si ro ko nagle juga ngayang sekarang ni bagaimana dai ngai lam juga parti di pi badru ngadan kata kacingong ke baskem manga ba nganom salam matla nganom satir nganom sapbe ha kino ne drum phong jo patai rengan semnya ganti jonga bagar skam ka parti baru pengkhanya parti baru parti dipi kan sawan na kabor bani sayo ba ya ging sia juga de kalau kami kalau pa ki pro pacho de jonga kami ko khat na penilan dia jong ki kon ki dipi lada pi adan kaman magarsyani parti dipi am tai la de sima gran ne ki kon ki dipi gran ne pro pacho dipi bagi dan kami ke parti ke baklan ke parti dulu ke baskam ke parti dulu ke brang ke jingkerman balada pi barok kade bidan ke jingkerman ngagat nginem do jingkerman bangangat ba ke jingjok kan ulong halus nementa arjara pula Ubat Tita Starwal Khan ubadairu UMDC kasok rabat Chief Executive Member ka Khas Hills Autonomous District Council haba panjingershan nagipat ba ulaong kumu MLA ubami khmat ikasok ra hapreng snam arjar khatla hedo arjar khatpra udon shipon kijinge kendu kiba umla leksi ban penbiang lot ha katokapor Henry umdon jing bobi ya ka jing sarem ha ka election MLA arjar khatpra Ulaong baka jingwan biang bani airang ya ke election kalong ban bot dien ya ki kam ki bala sa teng nadu kapor ba ulong MLA bat kum juru ki ba klam urlong ha ka ni ka samoy badang sudap Nalalong tengru unomi khmat ujombi Nado kasna marjar khalai do arjar khatra Nalalong MLA ujombi
bat sibun le si pilih mak pilih kenduk hakajing trikam ke joma kala bandong bahakajing trikam ke joma kumuno mikmat aga tekapor don gibangalapan kemen don gibangalapan subha lesi don ru gibangalapan susi nakwa banong hagani kapor tungin ya maap pangin ya kelat no ya kaegay kabangiladap haus nam arja khatlai hado arja khatra tungin ya pelino ya ke kitab kabatamai nakabanta kani kesnam arhajar arfulai hado kesnam arhajar arfulai ngamsem benyau nakaliang kecela pangamat ikjingram ngamsem sausi henry ngapdiang saubaya karai ke jopi paiba namarga sutu yana ka jong kajing telat kajing duna kecela henry abangawan hagani kapur sesisin banuan bangkerpat Ahmad kaburom kecompi ya kapapin ayat yang akan dikekenti banlong ulong mikmat unjompi ngadon ya kidao bat kinongrem kibangakwa ban pensnau lengkot Ahmad jompi namar bagatang jing angnut kecoma kathong kecoma ya kabangalap sang ban pruidak nado kasnam arja khalai hado arja khatra nampat semla ban penurlong nakaliang kecoma bat ngam sempadio iru bakila urlong nakani ketem kepada dia nata kadao nasro bagade ke kamram kecoma kani kekenti bagan mi biang syakmat nakabenta ban budin yang kini kikam kibas sateng nakabenta karoi kapal jong kani katan bat sakawai kabaham kata ya kajimut kajim perkat kajunga kalong bahabang apai din bat abang ayui ya kajinglong kajingman jong kipai ba akini kismi bat khamtam akini kathan kajopi kibaim dakarep karyang kibaim dakabella dakatrei kam la jong nai kajinghyar jong kayo kakot kajinghyar jong kakamai kaji kajinghiran jong katrei kakata kabalawan ra ya kajinghiran kabalawan ra ya kajingduk kajing kerdu jong hipat ba akin gisi bakum unong mikmat ngidai bandon ya kajingkit khalid omdei nakabenta kajing mentoy simet kumunong mikmat ngidai bandan kajingkir kli kabalong nan menjing mentoy kabalong salon sa kumno ban kentiu ya karap karyang kumno ban kentiu ya kayo kakot kumno ban kentiu ya kakamay kaji ban pli kilat kilati kumno bagi samla kijungi kinyokam kinyojam kumno ki samla ki jungi ki baladang lasta bakin nang ban yeng halaki jongi kijat siem nuksa tangan ni hapo nong keri kani ka skol ka bangidon hang ni ajan hakajing snow ka jonga ngilai idon kam ya ka bakin tiu kardan ni ka syaka hayal sekendari bakan long kajing mentoy nakabenta ki khun ki kiti ki jongi ki bamla
banlek pulih sa Shalom. Kibamla balik pulih sa do sa swear. Lani kibamla balik pulih sa do lai lengkot. Namar kani ke area lai nong keri kalalong ngabahe kabayar. Ilaya roy. Ia bo school lagi kun kikti gitu ni. Dah ka bangi kerman. Makin nangkiu nak kawai ke kelas. Kata kani ke jing snow ke cuma haka mangayale kani ke election. Kani ke jing angnut kumnuban kentiu ya ka puli ka puti. Haka liang ka koi kakya. Ngalaju keren baru ngalaju keren ro na do kapor ka bakalong MLA ha pangadon na kaliang persya. Ngom bakalai lengkot PSC ladai ban kentiu kerdan syaka CLC. Nang bakalong ka jing mentoy na kabentaki pai ba kijugi kibadok kibasok kibamdan ya kalat kalenti bandai sumari kibahiye ngasem kijugi syadu suselong. Kini ki jingdon kam kibangidon kam man kasni. Kajing pang kajing sitong kalapanuan hakanong kayen. Kajing nang kajing start kani kajingdon kam ya kawai pukul kayen. Barwat ke sarkar inyaro. Lembaga taka right to education. Kong mabaro ukna uday banyo ya kalan bandai puli bandai school. Bangi anut bangi terang baka UDP kan yalam ya ka sarkar hakan ka sin ka banwan kani ka syong api gi pai ba api gi nong syong slong api gi nong jit ki badan buro hi kani ka snong ka bahagi stem kitem gi bamenswa pila jum penjok dan burambe ya kaseng dulu. Henry tang hagas nem arajar khat. Wapila bakla. Babis jit ya kaseng PDF. Namdan ye ban kentho ya kaseng PDF. Bishari mapigi pai ba. Pigi ba puli kot kubor. Pigi ba pek ya ka YouTube. Pigi ka e ka bor. Jangan ni kaseng. Banyak jujur baca seng UDP. Congress's commitment to Meghalaya, corruption-free Meghalaya, by bringing in new transparency law against corruption with total transparency in all state government dealing. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. The mismanagement of prominent tourist hubs, along with the lack of connectivity, are badly hurting Meghalaya's tourism industry. Is this the future we want for Meghalaya? It's time to speak up about the issues plaguing Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi Ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 836-000-6060. This 27 February, together, let's empower Meghalaya.